ꯑꯐꯁꯐꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯦ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯤꯡꯖꯥꯎꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯔꯦ 14 ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯤꯡꯖꯥꯎꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8 ꯂꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯔꯦ 14 ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯤꯞꯁꯤ 4 ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ CRPC 194ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯖꯤꯞꯁꯤ 4 ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯤꯡꯖꯥꯎꯗꯒꯤ MD ꯁꯤꯔꯥꯖꯨꯗꯤꯟ ꯃꯀꯛ ꯆꯍꯤ 55 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯩꯍꯥꯖꯨꯗꯤꯟ MD ꯑꯖꯥꯗ ꯈꯥꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯄꯤꯛ ꯆꯍꯤ 35 ꯑꯄꯣꯛꯄ MD ꯅꯨꯔꯖꯃꯥꯟ ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ MD ꯗꯥꯔꯨꯗ ꯈꯥꯟ ꯐꯨꯟꯗ꯭ꯔꯩꯃꯌꯨꯝ ꯆꯍꯤ 90 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯂꯥꯜꯎꯗꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ MD ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ ꯆꯍꯤ 25 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ MD ꯍꯕꯤꯕꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯁꯤꯡꯖꯥꯎꯗꯒꯤ MD ꯁꯔꯐꯔꯥꯖ ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ chhi 10 MD ꯑꯃꯤꯔꯪ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ chhi 15 MD अलाउद्दीन मककमयुम चही 45 MD कासिम अली एलाइस अमुथी मककमयुम चही 35 MD फारिस खान मककमयुम चही 19 MD आरिफ खान उसम चही 14 MD मुसा खुलाकपम चही 15 MD हासन मककमयुम चही 13 MD इस्लाउद्दीन युमखाइबम चही 19 लिलोंग दा ममांगदगे MD नाजिर मककमयुम चही 12 लिलोंग सिंखाम मखादगी MD मुसारब सिंगामयुम चही 13 लिलोंग दोलाई थाबीदगी मौलाना अब्दुल राजाक मैरामयुम चही 38 लिलोंग हाउरेबी मखा लेकाइदगी MD फिरोज युमखाइबम चही 12 लिलोंगदगी MD नुरुल हुदा एलाइस बहारुल इफमयुम चही 13 ने सोकलब मियोइसिंग असि राज मेडिसिटी द लाइकनरे नाकल अमरोमदा राज मेडिसिटी द लाइकनरिबा सोकपसिंग हक्थेंगना यंगसिलदुना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन पाउमीसिंग द हाई हौजिक मणिपुर मनुंगदा लोन यादब मोंग द खुलाई पाइरगा चथरिबा थबक थौरमसिंग असि इंडिया लाइगांगना उरगा लमदम असिगी मियामना पामनद्रबा आफस्पा 1958 थमजिलकपा थोकलबदे हाइरिबा मियोइसिंग असिना थौदांग पुगदबने मपानदगी पिरकपा साफुना स्टेट असिबु थुगाइनबा होनरिबा असि मायोकनरिबा स्टेट फोर्सिंगबु रीइन्फोर्समेंट तौबा मदे अहेनबा खुसु खुलाई पीनबा होनरिंगै चेरक असिदा अखोई मसेलगी मरक्ता अमगा नुंसिनदनबा सिलिबा असि लाइवक थीबने लोबु खुत्ता पाइदनबा CM ना अपील तौखिबगा लोइनना चिंगनबा लैरबदि पुलिस नत्रगा मरी लैनबो अथॉरिटीदा वाकनबा सुमहांगना फोंगदोखे CM ना हाई लमदम असि हौजिक यामना लुबा तानफम अमदा लैरिबने यeknaba masak khangna aikhoi thabak tawba chumgane khutta ain paibagum tawningbata tawbagi hainabi asi lepana aphaba oigane ireibak iramdam thugaina bahona ribasing thengnabagi mahutta aikhoi maselgi marakta onsinabagum nungainada ba thorakpa yaba thabak sing tawroise laingang ne action chapchana laukhalak warau purongnaba kaya amasu yauna rakane khutta khulai pairaga film gumna show tawbana lan mai pakadaba natte lan mai paki hairabadi planning amade strategy ga loinana पुन्ना मतोइना संगसिनदुना थेंगनमिनबा चंगे आइन खुत्ता पाइदुना तौनिंगबता तौबगी हाइनबी असि तोक्लसे मरम अमा हेक्तदा सिंगनबा कया लैरबसु मरी लेनबो अथॉरिटीदा पाउ पिबियो अथॉरिटीना दुमक चपचाना थबक पाइखलकदबा ngaktani हाइनसु चीफ मिनिस्टरना फोंगदोखे नाकल अमरोमदा थौदोक असिगी मतंगदा ngasi लिलोंग सिंगजाउदा मणिपुरगी तोंगान तोंगान CSO सिंगी मिहुत सिंग याउना मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखिबगा लोइनना JSC सेमख्रे मियामगी मिफम अदुना ngaranggi thogdok aduda chenabasing pung 14 gi manungda faduna sairak pigadabani haiba warep yauna tongan ba warep taret laukhre warep sing adugi manungda chief minister na thogdok asigi matangda mara leibasing dandi pigani haina phongdokhiba wafam
pung 24 gi manungda pangthoktrabadi makha taba khongjang changsinba case asi NIA da sinagadabane lilongna konba mafamsingdagi khunai gi mayokta leiba miyoising yawrakpada kanagumba loop amana warak watem ningba matamda laikai gi club amade CSO singi lusingba sing amasung mari leinaba MLA da pau pigadabane Manipur gi unity amade integrity aikoi pumnamakna ngakna chatminagane loinana thogdok asigi matangda JSC against mass killing and brutal act lilong singjau on the 1st January 2024 haiba JSC ama semduna warep taret laukhre amaromda Imphal East West amasung Thaubalda matam kaktana thamlamba curfew hayeng January 3 gi ayuk pung 5 dagi numidang pung 10 fauba komthokre adubu curfew komthoklingai manungda miyoi mari dagi hena punba wakat mifamna singba phamba amade mi sokpa siba yaba khulai sing puduna chatpada de athingba leigani haire ngarang lilongda thokiba thogdok amaga mari leinana makhata na pamdaba thogdok sing thoklaktanaba district magistrate singna Imphal East West amasung Thaubalda ngarang numidang dagi matam kaktana curfew thamkhibane